Haunia Moris bobaria passado, coreia presente, não projeta ba futuro. Maluk harenain no ronanain sirahotu, hamutuk iha programa Haburas Vida Espirituál, iha episódio atusnen tulunulu resin sia. Maita reflete hamutuk, leitura sira ba missa dia 31 de dezembro, tinan tuan, hodisimu tinan fon. Maluk sirahotu, husi tempo ba tempo, iha tempo, hodibuka tempo, hodihare fila fali, fukun moris nian nebe bobar iha passado, hotodan rasik, nokman rasik. Hodikore iha tempo presente, fukun be bobar metin moris, fukun be bobar hosala, bit na kukun, atu moris presente, saiduni presente ida ba moris, hodilau hakat, ba moris futuro, nebe dia kliutan. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Atu tama ba rotação tinan tuan, ba tinan fon. Leitura sira loriita, atu descobre tempo ni sentido, iha itania moris nudar kairos, ka graça ida. Tempo, fobiban, atu ita arrepende, hori reconhecean nudar ema moras lepra na insanulu, nebe, precisa tebe escura husi Jesus. Ikus mai, todan moris nian, kore husi Jesus, sirahetan filafali isindiak. Nune, ikus mai, na insanulu nebe hetan isindiak, ida deit maka, fila hodi agradece ba maromak. Na insia seluk ba nebe, na insia seluk, filafali ba moris tuan nian, tan atitude ingratidão, ka lahatene agradece. Maluk harenain no ronanain sirahotu, hodi reflete konaba sentido tempo, fobiban maita, atu reconhece hodi agradece na fatin bamaromak, iha loron, tulunulu resida dezembro, nudar loron ikus, no ninin batinan 2024. Ida kusik tempo itoan, hodi fo tempo atu agradece, ba tempo nianain, nebe durante tinan tomak, hasuli, mane koyoin, buat diak barak, grasa wain, bensan barak, solok na resin, domin bot, sucesso ia serviço, ia estudo, no projeto sira moris nian. No dia kuain seluk tan, nebe ita hetan ia itania moris. Nune mos, ia tempo manek ne, ita hasai agradecimento ba tempo nianain, ia itania tempo triste, terus, susar, dificuldade, no ida nia realidade moris, hodi hasai ba nia, problema sira, nebe ita hasoro, atu nia bali no tulun, ho bit espírito fon, tinan fon 2025 nian. Ita bele hafon ita nia hanoin, hakarak no hahalok, ho visão fon, missão fon, nebe na kono hok solok, Natal Jesus kosokoa nian. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Lihusi leitura no Evangelho, ba missa ação de graça, idane, lorita strani ida, atu fo tempo, hodi reflete com aba sentido, ka valor tempo e heitania moris lorloron. Basa livro koele dehan, bat hotu lautuirnia tempo, hahu ho tempo, no termina ho tempo. Tempo maita kairos, valor tempo nian, o ensai tatu bele prense, itania tempo ne, ho atividade útil, nebe lori ita bahetang solok no hakmatek. Tambane, ohin ninin no rohan batinan 2024, so in dunia tu ita agradece ba tempo nianain. Sentido agradece idane mak lori ita tama ias tempo nudar kairos ka graça ida. Tempo nia valor, tempo nia folin, tempo nia utilidade, tempo nu oportunidade. Tambane, maluk harenain no ronanain sirahotu, mai tahamutuk agradece ba maromak, hodi husuk buat tuan hotu, liwat tinan tuan, no simu tinan fon, ho grasa fon, moris fon, atu ita serbi malu, lori malu bahetang solok, iha moris loloron. Tambane, ponto reflexão ita ia tinan fon 2025 makne,
Ida, ita moris ya tempo no tuir tempo, ita precisa fo tempo a tu hadome moris. Rua, durante tinan 2024, nielaran, ita só é tempo, não estraga tempo barak ba atividade inútil, tempo fon, tinan fon, lori ita a tu acentua valor tempo moris nian. Tolu, kita husik baloronaban, buat nebe ita halo iha loronohin. Hat, ita srani precisa fo tempo barak, hori conta itanian, no fihir itanian, laos lakon tempo barak, hori conta ema seluk nyamoris, no fihir ema seluk nyamoris. No lima, ita precisa, consciente na fatin, lorong balorong katak, tempo ne oportunidade, oportunidade ne graça ida husi maromak. Husi tempo ba tempo, ita agradece na fatin. Hamutu, ita celebra tinan tuan, horisimu, tinan fon, nebe na kono bensan, graça, tulun, no matak malirin lalehan yan. Lalehan hak solok, rai klaran hahi maromak, oras ne no bana fatin. Boas festas, tinan fon 2025, ba ita hotu, iha rai laran, nomos iha rai.